سیمین فستیوالا فیلمان یا آمده بردام دکه جباشو جروجاوا جروجلات کردستانی و جباکور و دیاسپورا جگلک در هنر دوی فستیوال دا آمده نه یک جوان در هنر آجی برز ویسی آلتایا که او بخواجی در هنر فیلمانه از پیرا باخفم که روشا بازار سینمای کردی چوایه همه جور دست بکم چوایه بازار سینمای کردی براستی بازار سینما کردی حیان ها مروفت کاره به اشکره بجه قلسه لی تشتا کو مروف شابکه جی هدی سینما کردی مزند به ایرو لام جهان دنهرن فستیوال جهان دنهرن چهار پارچه کردستان یا جی دیاسپورا کردستان فیلمین کردان تبل فستیوال دبن و سرکفتی جی festivala dibin. Ev tişteki başı. İro em festivali le Amedê çetkin. Hema 105 mêvanê me hene ev jî tiştekî pir baş e. Heman demê festivalê Kurda zêde bûne. Yani Avrupa hema 15-20 festivalê Kurda çêdibin. Filmên Kurdî çêdibin. Le Amedê çêdibe, Dahokê çêdibe, Hefteya Borî, Rojava çêbû. Festival zêde dibin. Yani qadek li filman ra têvekirin, filmên Kurdî ra têvekirin ji ber ku ew qad heyan ha tune bû ji ber ku em ne dewletin, dewleta me nîne filmê me ser navê me, filmê ku em Kurdî jî bikişînin, derhênerê me, lîstikvanê me, naveroka me, ruhê filmê Kurdî be jî ser kurdiyatî net hate pêşkeş kirin. Yani ez Bakur filmek bikişînim ser navê Tirkiyeyê tê pêşkeş kirin, Başûr bikişîne ser navê Iraqê tê pêşkeş kirin. İro îdî filmê festivalê Kurda çêdibin, îdî ew film ser navê Kurda tên pêşkeş kirin. Başa mesela me bahsa bazara kir lê tişt ev qada festivalê û bengehekî ji bo sînemaya Kurdî ava dike lê dema ku derhênerên Kurd diçin filmekî dikişînin ew pere heye xerc bikin û dahatê da wî perê derxin carekedin û qazancekî bidestxin. Bi rastî ew qat heçê nebiye. Wek min got festival mezin dibin ew qat jî ji bi festivala re ji ber gel sînemager tekîlî hevdû dayînin. Festival xurt derdên ew qat jî hêdî çêdibe ji ber ku wê demê karsa jî bala xwe didine êdî festivala سینما کو پیش کت او جی بالا خود دنه حیان ها تو نبود براستی تو دیچی کارسازک روزه کی دا 100,000 پره خرج دکه جبو خارنه تو دیچی دوی والله 100,000 از بلگه فیلمک بکشینم دوی مخابن تو نه جبر کو او جبو جی نتشتک بو حیان ها ایدی او قات هدی چه دوی اما نتنه او yani festival film hene ki براستی به عالی آبوری کی زیاده دخوازه او آبوریا کردا زیاده نینه جبر کو دولتکی کردا تونه وک مینان ترکیه دبج وزارت چانده هه هر سال 6 مهاجره کی و سدان پروژهان الیکاری de devan 7 milyon 10 milyon 20 milyon periyan de devan qadeke me hatune ew tenê çad be festival tu çîrokê xwe dişînê hin festival hene alîkariya çîrokan dikin alîkariya senaryoya tê dikin işte milyonekî didin 2 milyon didin ew hêdî li Dihokê li Amedê li Süleymaniye ew hêdî çê dibe lê tekîliya sînemager û karsazan aboriyê heyan ha tekîliyekê xurt nîne ew tune ji ber ku belavkirin jî belavkirina filmên Kurdî jî tune yani bazı televizyon tune ne ku hin televizyon hebe tu filma xwe bifroşî wan filmê bine nîşandan و پرا بنته او قاجی هچنه بیا او قاجی هدی کو چه به او پرسکرک هولی را بل حیانا او پرسکرک چارسر نویه براز باش از پرسکی و هاجه بکم نها بر دمت گوتن سینما سالن و هولن سینما داتن بیرامرو که کس چقاز بیشتر بونه و پرا چقاز هاتیه کو حق کاروزرار هف درخواست آنها لیرو پلاتفورمن تلویزیون هنه لدنیای وک نتفلیکس و گلت پلاتفورمن دن به کردی مروف دکاره پلاتفورمن و هذا فیلمان پیشکش بکه و پره که باش قزانچ که yani ev platformun ku heyici na ev jigreda siyasete na iro tabasa Netflix'e kir vek mobi heye vek Amazon Prime heye falan disaji ev te be devlet bun mesela be devlet bun dert kholi jiber ku tu lever filmeki dikşini film politike tu difroşi Netflix'i Türkiye'de bejer na ezvi kabul nakim Netflix mecbur dumine ve filme dikşine. Yani Irak yani Suri
yani kabul naket tu jber ku çirokete lehemberi devleti nehakiyek tekriyete çirokek servi avakriye tu filmeki serkefti dikişini difroşi Netflix yani Amazon Prime'i Türk yani Irak yani Suriye de ben na film lehemberi mi ne ez de Suriye nadım evji mecbur dikişini. Eğer film politik ne be? Politik ne be disa kadeki piçik xora dibine be rastı ama politik be ama iro sinemaya kurdidin heri sedi not bence o politik jber ku hamu em dagir kerine çar walata em dagir kerine u çiroke megiş politikin yani tu rojaneci bir şey tu xarıneci bu ev xarıneci politikaydı yani. Baş. Der vay politikayı tu nukari iro mekhabın tu nukari tişteki ki tamam rast der vay politikacının filmden keşandın le filmin kurda Kurdistan'ı gış politikten keşandın iro ama belki siberoje o bu gara biraz. Zor spas. Es spastım serkeftin xazmar. Gelek spas برز در هنر و ایسی آلتایلا کو فکر رمان خوی درباره فستیوال و سینما کردی در مرا پار وکر 85 فیلم دوی فستیوال دا آمدنه تن پیشکش کردن حتی 14 مهیجی و اف فستیوال بردام که